Pozdravljeni še zadnjič. Preden začnemo, zaključna slovesnost bo potekala v slovenščini in angleščini. Na festivalu so namreč sodelovali filmarji iz 34 držav in ker se ta slovesnost neposredno predvaja, želimo vsem sodelujočim omogočiti, da razumejo vsebino. Festival se na žalost bliža koncu in mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je bilo naše druženje sicer kratko, vendar neverjetno. Včeraj smo poslušali predavanje gospe Marije Zidar, uspeli pa smo si ogledati tudi vseh 111 filmov, ki so se uvrstili na festival in še 8 kratkih filmov, ki so jih mladi filmarji včeraj ustvarili pri delavnicah. Hello again. Before we start, the closing ceremony is going to be held in Slovene and English, since authors from all over the world follow the live stream. The festival is sadly coming to an end, and I think we can all agree that even though it was short, it was very fun. We managed to watch 111 movies, attended a lecture by Miss Maria Zidar, and even saw 8 short films students created yesterday afternoon. Včerajšnji dan smo uspešno zaključili tudi s koncertom benda drugega letnika. Priznati moram, da se moj glas še vedno ni povsem povrnil po včerajšnjem glasnem petju. Ja, hvala Lina, vem, da smo super. Ni problema. Tudi danes pa je bilo pestro. Po predavanju gospoda Damjana Kozoleta smo si ogledali še ostale filme, potem pa smo se posvetili tekmovalnemu programu. Festival bomo namreč zaključili s podelitvijo nagrad za najboljše filme v različnih kategorijah. Imamo 6 kategorij, zato bomo torej nagradili natanko 7 filmov. Today was also fun. We listened to an amazing lecture by Mr. Damjan Kozole. We watched some more films, but then we focused on the competition program since the festival is going to end with an award ceremony. We have 6 different categories and we're going to give out 7 awards. Ampak preden začnemo s podelitvijo, bi na oder povabil gospoda podravnatelja Franca Čuša, da se vsem zahvali v imenu šole. Hvala lepa mojim navijačem. Hvala. Lepo pozdravljeni še enkrat v mojem imenu, kakor v imenu ravnatelja. Še enkrat pozdravljam naše goste iz Ljubljane in Nove Gorice, tako profesorje, kakor dijake, potem tudi dijake naše šole, sodelavce in vse tiste, ki ste pripomogli k temu, da je ta letošnji festival Student Cuts, prvi del je bil v Ljubljani, drugi del sedaj tukaj v Ljutomeru, uspešno izpeljan. Tisti, ki ste prišli v Ljutomer, sem prepričan, da se boste še v Ljutomer vračali, če ne sedaj kot srednješolci, ampak kasneje kot filmski ustvarjalci, mogoče boste prišli že letos na Grossmana ali pa tudi v prihodnje. Še posebej bi se na tem mestu zahvalil tistim, ki ste bili glavni nosilci, da smo ta festival izpeljali. Tukaj bi se zahvalil Jaki, ki je v bistvu oče tega festivala, potem pa tudi tvoji desni in pa levi roki, to je Ludviku in pa Sašoju, ki sta skrbela potem za vso organizacijo na terenu in pa za tehnično podporo. Prav tako bi se tudi zahvalil Mišoju, ki je 2 dni skrbel za to, da je tukaj v tej osrednji dvorani vse teklo tako, kot je potrebno. Potem tudi vsem dijakom, ki ste skrbeli za tehnično podporo in pa za organizacijo, namreč ta festival vsekakor ne bi uspel, če ne bi bilo tako dobro uigranega tima. In ob koncu bi čestital vsem prejemnikom priznanj, katera se bodo sedaj, oziroma nagrad, ki se bodo sedaj podelila, tisti, ki ste tukaj v dvorani, oziroma tisti, ki preko spleta nestrpno čakate na razglasitev rezultatov. In pa čisto na koncu vas vabim naslednje leto na ponovitev Student Cutsa ali kot tekmovalci ali pa kot udeleženci, obiskovalci. Hvala lepa, imejte se lepo, preživite lep vikend. Hvala. Hvala gospodu podravnatelju. Sedaj pa dolgo pričakovan trenutek. Podelitev nagrad. Ej, Gaj, kaj če bi si midva najprej malo ogledala te filme? Pa dajva si jih ogledati v družbi Jake Polutnika.
Okay. Torej, najprej si bomo podelili nagrado za najboljši kratki dokumentarni film, potem za kratki eksperimentalni film, naslednji je kratki animirani film, potem še kratki igrani film, ter še za najboljši dijaški film. Za konec pa še 2 nagradi za najboljši film po izboru gledalcev. So let's start with the award for the best short documentary. Klik! Klik! The Horse Master by Aziza Kabekova. Okay. V opazovanju kulturne dediščine avtorica prepozna subtilne in ključne trenutke v odnosu med človekom in konjem, ter s tem gledalcu spodbudi globlje razmišljanja o temi. While observing cultural heritage, the author recognizes subtle and key moments in a relationship between a man and a horse, thus stimulating a viewer to think more deeply about the subject. Now let's see what the author has to say. Good evening. I'm extremely honored to be receiving such an important award, the Best Documentary Film. I am grateful for the recognition that I have received for my work. Winning this award means a lot to me. It would not have been possible without inspiration of a life story of a main character. I would like to thank the Student Cast Film Festival and my production team for helping me reaching this stage. Thank you. Next up is the award for the best short experimental film. Klik! Klik! Why by Lina Horvat. Čestitka. Žirijo je avtorica očarala s svojimi iskrenimi, duhovitimi in kritičnimi vprašanji o življenju in svetu. The author charmed the jury with her sincere, witty, and critical questions about life and the world. Najlepša hvala. Pač tega iskreno ful nisem pričakovala, ampak čeprav je ta film v začetku začel nastajati kot pač nekaj dokumentarnega, sem hvaležna, da se na festivalih priznava bolj kot eksperimentalni film, ker sem res dosti eksperimentirala s tem. Tako da, ja, hvala za vso podporo, hvala za vse komplimente in pozitivne kritike, ker mi res ogromno pomenijo. Ja, hvala. The award for the best short animated film. Klik! Klik! Zo by Polina Pit Budna. Sveža in samozavestna eksplozija sanj, resničnosti in absurda je animirani film, ki je žirijo navdušil s svojimi vizualnimi prebliski. Fresh and confident explosion of dreams, reality and absurd is an animated film that impressed with its visual flashes. Now let's see what the author has to say.
Hello and greetings from Berlin. I am Polina and I'm director of the short animated film Arso. I'm really happy that my film won award for the best animation film at your festival, Student Cuts. And so far it's the first award for the film and I am super grateful for it. Have a lovely day, evening, and nice festival. We will continue with an award for the best short played film. Click. Click. Pillow by Isabella Mazzolini. Žirijo so prepričali občutljiv prikaz otrokovega hrepenenja po mami, atmosfera, fotografija in odlična igra. The jury was convinced by a sensitive display of child's longing for a mother, atmosphere, photography, and great acting. Next up, the award for the best short film made by high school students, torej najboljši dijaški film. Click. Click. Big Fish in a Small Pond by Ela Mimi Pirnar. Čestitka. Za obenem občutljiv in realističen prikaz Čakaj. Za obenem občutljiv in realističen prikaz sestrske povezanosti v nezdravem družinskem okolju. Film odlikujeta tudi povezana struktura pripovedi in prepričljiva igra. For at the same time sensitive and realistic depiction of sisterly connection in an unhealthy family environment. The Fish is also distinguished by a connected narrative structure and compelling acting. Ja, najlepša hvala, res mi veliko pomeni. Mislim, je bilo kar težko s tem filmom, sploh zato, ker sem mogla biti tako zelo samokritična, ker sem ga delala. In mi res veliko pomeni, da sem dobila zdaj tak nek push, da mogoče sem res zbrala pravo stvar, ne, torej za študij tudi, pa mogoče kariero, kar je torej snemanje in film. In najlepša hvala. Click. Click. No, za konec pa bomo podelili še nagrado za najboljši film po izboru publike, torej filma, za katerega ste glasovali vi. Najprej najboljši film v kategoriji Future Talents. And now an award for the best film in your opinion, the opinion of the audience. First in the category of Future Talents.
Liki number 2, AISP by Mar Marinšek. Aha, ja, super, zelo sem vam hvaležen, seveda tudi za nagrado, mi veliko pomeni, ampak še bolj mi pomeni vse to, kar ste organizirali. Jaz mislim, da smo se imeli v 48 urah tako najlepš, že dolg časa ni bilo tako lepo, a je to res? Pač, res, hvala za to super doživetje, pa, ja, nič, hvala. In zdaj še najboljši film na splošno po izbiru publike. And now the best film generally in the opinion of the audience. The Migratory Bird by Mauran Matar. As we are coming to the end of the festival, sincerely thank you to everyone who participated and congratulations for all those amazing films. Prišli smo torej do zaključka festivala. Hvala vsem udeležencem, organizatorjem, gostiteljem ter gostom. Skupaj smo preživeli 2 prekrasna dneva, si pridobili veliko novih izkušenj, znanj in prijateljstev. Res je škoda, da moramo že zaključiti. Hvala tudi z najne strani in iskrene čestitke vsem. Veliko uspehov tudi v prihodnje in res upam, da se vidimo naslednje leto, dragi bodoči intelektualci in filmarji. Preden pa se razjokava, pa predajava besedo še direktorju festivala, gospodu Jaki Polutniku, da zaključi festival, kot se spodobi. Jaz moram reči, da je kar težko zbrati besede po teh 2 dneh in po dogodku v Ljubljani, ko so se pravzaprav letos odvili res taki super dogodki, pokazali ste, da je veliko prihodnosti pred vami, da tudi za kulturne napredke v bodoče se nam ni za bati, da bomo še veliko slišali. Tako kot je že bilo rečeno, zahvala vsem, ki so pomagali, vsem rdečim majcam, ki ste jih predvsem včeraj srečevali. Jaz mislim, da so opravili ogromno delo, zato prosim en velik aplavz za vse te, ki so pomagali. Jaz mislim, da največja nagrada od vsega, kar se je dogajalo v zadnjem mesecu ali po zadnjih 3 tednih, so predvsem te iskre v vaših očeh, ki jih je bilo videti na vsakem koraku, kljub temu, da je bilo verjetno predvsem danes naporno, je bilo vredno. In naj tako ostane, naj te iskrice se razplemetijo v požar in da boste še naprej ustvarjalni, kreativni in nasploh takšen, da vas bomo lahko drugo leto ponovno spremljali tukaj v Ljutomeru, ponovno spremljali v Ljubljani ali v Novi Gorici. Skratka, želim si, da bi se videli tudi v bodoče. Za letos je to. Najlepša hvala za udeležbo, upam, da boste odnesli nepozabne spomine in da se boste z veseljem vračali v Ljutomer. Hvala lepa in srečno pot domov.